Biyag Di Tao. Hello! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablawang pa dagiti sumaganad, da Maria Fe de la Cruz, ni Marites Ngalatan, dita Singapore, kanya Belinda Ramos, dita Toronto. Kati tayong nga ruten danggan ti episode 310. Dito'y drama tayo, Biyag Di Tao. Babae ti anak talen na. Nakipimpintas ng uming. Karuprupam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikat ti kaing ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may nga anak ta. Jak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ton ti agpas ngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Jak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti adu. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak na. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang to dahi ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto si dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagit ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawir iti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa amaturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapuli ti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa'y unay makatagad. Ngamin di ka pa'y natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Ladingitak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit mo't mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin tinala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo.
Ikarik bakit? Dubyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang ag sinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan nak. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanon ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kid di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mat gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwam nga agnanaad ditoy? Awan, si Siaklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, umay kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso asigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka iti tip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Ket aksapsapol da iti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti dayta. Ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panag-iinistoryata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy.
Patsaka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulan ti asawak nanang. Anya, apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapula ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sami. ay anyan, manipong mo nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kay liwda kan iti anak ta. Ladingitak Ben. Ngamdya kon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan ta kay iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Sada balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayaten ti asawag nanang. Ay, uray ay ayatam, no di na ka mo ay ayatan, awan serbina. Iso alipata munday tarik nam kun ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka, nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta ngamin tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga uray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam na mabalin, jak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? San apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong da ita, iso nga amok ti bagbaga, kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diya kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Ken saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko ken kuana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat ko muten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari nga di kan to agri nga titisidong ko, Lena. Agbiag kakasla Rena. Itid ko kami nakasapulan. Kan agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdan nata.
Tamo matan, ado dagiti negosyo nga sa sikaswa. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasayatay may ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Kaya niya kumahita. Sana problema da ita. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya? Aywanam maruti si kug mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kasda kaano lang, idi maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakulan. Dandan agiskwilan. Wen nga ron nanang. Mano natawon tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gaita, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit, kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen nanang. Nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid nila na kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kayat ni Tata Kandrong ay paabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kanto, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbangam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamay sa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ti barong ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipay ti sigo dadagos mo. Ay, nabayagan na pimanawa ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinubyo ki Jay. Apay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamay tanti pan nakalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak kamu taramidag friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanadupay gayam tanak na iti sa bali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong ka laangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti trak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Una nang. Kahit naranaak man ang tinangin na presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na,
Ha, aduman na, hindi naglakwa man ako. Aduman, hindi kwartam. Wala na. Kat pa check parabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kanwon gayam. Nasaon ni tatakan draw nga ilako na ti abanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo nagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti amada. Tatang! Adto yun ti pinaalam madanom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo? Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Syakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay ngay takalangag pakita ngay nanang. Sa di no tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot di tiruar. Di tayo unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Naasiwa na ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin dagit aparabor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, maipay ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. di mo isukat ti pamilyam iti kinabak nang tanag kibaltang isudan tumetlaeng ti asitkam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.